Mrak i ne bi se ni kod mene čini. Čekaj, opet svijetlo, najviše što mogu. Ja. Ne možeš vjerovat, snimio sam dobro, jak se vidi. Jebo majku, ne može... Znači na 10 sekundi je bilo. Bože, znači ono... Sad će možda na 20 sekundi. Gledaj na 20 sekundi hoće li. Hoće! Svaki 10 sekundi čovječe, gledaj. Ovo proba neka. Evo na 30, na manje od 30, na 28. Vanđe Muljć daju signal. Vanđe Muljć. 28. 30, ajde, 32. Ne. Do sad je htjelo nešto. Sinu bam, buraz. Ujebem. Ja mogu da vjerujem, držao. gledaj. Ja ovo nikad nisam vidio. Pa nije, ja nikad Voko nije sjeo. Znači sjevno je 15-20 puta najmanje. U razmaku od 10 sekundi. Evo sad je razmak 15 sekundi, jel tako? Jest. Druže, ne vjerujem. Koji se onog filma? Kad oni u kapsulama, u gromovima silaze, ono, znaš, dođu u one mašine. Znam. Kako zove? Šutbolan kvariš klip. Glupim komentarima. Ja ne vjerujem koliko sjeva. Niko neka djeca. Znači inače ne snimam ovako nešto ono, sam kažem aj jebeš ga, dešava se i to. Ali sad stvarno me iznenadilo ovog puta. 3, 2, 1, sad. Ne moš vjerovati. I što i slušao? 3, 4, sad. Ajde, kažem ti za 3 sekunde, 1, 2, 3. Neće, za 5 sekundi. 4, 3, 2, 1, sad. 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 Šivaj pička ti imaš. Ču na psuj budalo. A juj je zajedno. Ne vjerujem koliko si ivač. Je zanimljivo. Za već 2 minute. Brate, ali baš na onu stranu, znači nije vamo nigdje, jel' tako? Ajde, Vamo nigdje. Evo već gledat sad. vamo. Već gledat vamo jer si ide. Sam tamo, jel? Samo tamo pošto soblac, viš da soblac. I ne možeš da vjeruješ, druže. Čekaj, su ovo moguće se ovo dešava uopšte? Ne, pa vidiš koliko ima oblaka tamo. Viš da iznad nas niš nema, tamo vidiš kad cijeni koliko je. Ali kako svaki 10 sekundi je ovdje? Možda to vrijeme dođe nama kasnije, ha? Ma nije, pošto idu ovlač prema 10. Ali nemoguće se ne čuje uopšte, ne čuje se grmljavna uopšte. Samo sjeva. Čovječe, pa sivalo i kad smo bili u gradu, samo nismo to pratili toliko. Skonto? Da, kad sam Znači, izaš. od tada pa do sada prošlo je bar 20 minuta. Jel' tako? Bar 20 minuta je prošlo. I 20 minuta po 10 sekundi, svaki 10 sekundi da ovako sjeva, ovo je aj zdrav. Znači, nemam šera. I druže. 3 minute ravno snimam. Nemam šera. A baš da im učestalost. Evo, bilo je, sad ću mi, evo, na 9. 3, 9, 12, 3 sekunde razmaka. U 11 sekundi razmaka, na 23 je bilo, prije 12. Hvala te, bro. Ovo će ovako do jutra. A jedan veliki kad zablješti i prekid klip. Gotovo. Ma nije. Gotovo, Sad će ja najjači. sišli van za Muljć. Van za Muljć. Pa nema ih toliko. Svi sliku nam ukajeli. Golub zemunac. Ujebim te, ovo je bila jaka prekida.